أكرم الله عباده إذ هداهم للعبادة أكرم الله عباده إذ هداهم للعبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iman to na pag-usayin tan wasamba to mga bandingan tan si kumiyangipos laging kay teruna أوزان الثلاثي المزيد فيه. So mga timbangan o tlot timan ibatang akyaw manas kanyan. Adno to akyaw manas sa biharfin sa timana batang. Adno man to biharfain go timana batang. Adno man to bisalathati ahrufin tlot timan ang mga batang minyumano. So galabag akyaw manan sa timana batang na lagi do af'ala fa'ala agu fa'ala mambuso buti mana batang minyo manon nalagi do infa'ala ifta'ala if'ala tafa'ala agu tafa'ala. So mambuso galaba katlot man batang akyo manan sa tlot man ang mga batang nalagi do istaf'ala if'awala agu if'ala agu if'awala. Nagyan kay na pumagusayin tanoya sa pitipasalan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Siko insyaallah subhanahu wa ta'ala nas pumakatundog na pagaluin tano sa mga maana anto na isaba pakapkuman niron sa mga batang. Ang paganayron naging utuwa mga timbangan at lutiman at yaman ang skanian walladhi zida fihi harfun wahid. So, kiyawmanans kanyan sa satimana batang yati ala thalathati awzan na pagkatalinguma sa talot-timan ang mga timbangan. Paganiram na af'ala kiyawmanan sa hamza si ko paganay niyan. Lagi do akrama a'ta agu aqama. Ay mana akrama na mikapian. Manap naging kaya akrama sa sumyakaw a'ta mimamagay aqama tuminindig sa sambayang o di ina aqama kumiyamat manap naging kay aqama sa miyatatap si ko darpa aqama aqimus salat tindig niyo sa sambayang aqama ninindigan. Ikadua na fa'ala kiyawmanan sa alif si kapagaltan o fa'ul fi'lahu ainul fi'l. Ay ibarat yan na lagi do qatala akhadha wala. So qatala yakin bunuay akhadha yaniksa wala yakin duka pila. Nalangon din ay makatitimbang si ko fa'ala. Ay katlaw na fa'ala bitad'if al-'ain niya dubli aging wato ainul fi'l yan amin muli tasdid ay ibarat yan na lagi do farraha wala agu zakka. So farraha na makapmana sa niya makapiyas sa ginawa wala niya magay sa kadato di na niya magay sa sangan zakka migay sa zakat o di na makapmanap naging zakka sa miyanuti. والذي زيد فيه حرفان يأتي على 5 أوزان. So, gusto nga ni nakiuman ang skanyan sa duti man na batang napakatalingoma si ko 5 timan na mga timbangan. Ibarat paganeron na infa'ala kiuman sa hamza agunun si ko paganay niyan. Ibarat yan na inkasara insyaqqa inqada agu inmaha. Nalangon maka titimbang ko infa'ala manaw inkasara yagumbasay insyaqqa miyabangkag miyopak inqada
miyangungunutan, inmaha, miyapnas. Ikadua, na ifta'ala kiyumanan sa hamzah, agutah si ipapagalitan ng fa'ul fi'ala wa ainul fi'al. Ibarat yan na ijtama'a, ishtaqqa, ihtara, وادعى اتصل اتقى اصطبر اضطرب. Langon na yun na makatimbang si iku ifta'ala. Ijtama'a, nilimud-limud, ishtaqqa, lumibat, giti maanaw ishtiqaqul ism min al-fi'l. So kapulibata ko ngaran, puun si iku. Galabag, ihtara, ay mana ihtara na kialibugan, mipangka, idda'a, na tumiyuntot. Ittasala, tumiyawag, ittaqa, kaminwa sa rending yan. Istadara, mipantang. Idtaraba, na tiyabad. Nakap man naging gana na tiyabad. Ikatlong na so if'alla, kaya manan sa hamza, ago tad'iful lam. Ibarat yan lagid o ihmarra, isfarra, ago i'warra. Manong ihmarra na miya karigariga, isfarra na miya binabinaning, i'warra na miya buta-buta so mata niyan, asabala. Giyang kaya if'alla na si ikalilid pusara si iku mga kolor, mga warna, ago si iku mga paawing o lawas. Nagiti kabasanin na tigyan na wanadita fi ghayrihima na kainutan si iku salakaw warna ago si iku pawing at pusaran saging kay if'alla ibarat yan na dataro irfadda arakan ay mana irfadda arakan na torayasan din sa ating di na tumiyuga tugas wating yan ikhdalla rawdu mana inamugamug so kalama-lama miya basa-basa so kalama-lama ir'awa na makap managing ir'awa sa ginggunian na ginawa niyan ir'awa kaffa imtana'a makap mana ir'awa. Ikapat na so tafa'ala kiyumanan sa ta si kupaganin yan ako tad'iful ain. Ibarat yan na tatahara, tadhakkara, tazakka, ta'allama. Ay manaw tatahara na misuti, tadhakkara na kitadmanian, kitanudanian, kituusanian. Tazakka makapmaana sa miyasuti, ta'allama makapmaana sa miyaganad. Ituntut sa ilmu. Ay kalima na tafa'ala kiyumanan sa ta si kupaganin yan nagu alif si kupagalitan o fa'ul fi'ala o ain al-fi'al. Ay barat yan nalagido taba'ada, tashawara, tabaraka, ta'ala. Ay maana taba'ada naging gutwa mikawatana, tashawara mimusawira, tabarakallah ay maana na miyasutis wallah sumsa tabaraka na di makapmaana sa niya asawn sumadaka lamapya. Ta'ala Allah, ta'ala ay manana mapurus Allah subhanahu wa ta'ala. والذي زيد فيه 3 أحرف يأتي على 4 أوزان. Agusto nga ni nagkiumanan sa kaniyan sa 3 na mga batang napakatalimumasi iku 4 na mga timbangan. Ay paganay ron na istaf'ala miniumanon su hamza, su sin, su ta, si iku paganay. Paganay niyan. Ay barat yan nalagi do istakhraja, istaqama, istaw'aba, agu, istaqsa. Ay mana istakhraja, nagyang kutuwa, miyamakaliyo. Miyamakaliyo niya. Istaqama na miyakauntol, miyakatitu. Istaw'aba na makapmana sa sibutyan. Istaqsa na makapmana sa miyag research. Mimbabanog yan so pakaasa lagyan kutwa siya. Nagiti mana istaqsa. Ikadwa, so kiyo manan sa 3 timanibatang naging kutwa if aw ala minyo manon so hamza sigo paganin yan aguso miya tad'if so ainul fi'liyan agu kaya pagiltanan so ainul fi'liyan ama tatad'if sa waw
na if'aw'ala. Ibarat yan na lagid o igdawdana ash-sha'ru idha tala. Ay mana igdawdana na niya katatas subuk. Idha tala igira tiginutua miya katas. Ay mana edi kambasa siko igdawdana ash-sha'r na igira miya katas ang giyang kutua buk. Ikadwa na i'shawshaba al-makanu na ay mamanaging i'shawshaba na inutanutan sudarpa. Igira tigyan na miyaka dakal so utanaging kutua darpa. Ay ikatlo apkumanan sa talotima ng mga batang na so if'ala ay minyumano na so hamza o so alif apagiltan o fa'ul ainul fi'l. So alif apagiltan o ainul fi'l agu lamul fi'l agu miyata du'if so lam yan barat yan nalagid o ihmarra agu ishhab. Ay mana ihmarra naging utarumi ni gari. Qawiyat humratu ay mana miya kaluto atantos sumariga iyan. Ito mana ihmarra. Ishhaba na qawiyat syuhbatu ay mana na miya kaluto atantos so kagagrinian yung kutua kao umbi. Ay mana ishhaba na miya umbi. So warna aging kutua siya. Ay ikatlo na so if'awwala ay mana nakiumanan sa hamza agu waw araks ama tatad'if aging kutua niyan ay barat yan na i'lawata ay mana i'lawata na mikabit si ko unta sa niya kapagdas kanyan. Giti mana ta'allaqa bi'unuqil ba'iri farakibahu. Mikabit si ko ligo unta sa taman sa miya kadas kanyan. Ijlawada na mga manas ijlawada naging utam ya makadilapat minggagaan. Ida asra igrati ganun pa minggagaan kanyan giti maana ijlawada. So sa mo to naging kay mga luksakan mga pagariakan naging kay bandingan tanong. Inshallah nasiko po makatundog mga oras na ipman usain tanong na sumaana o man kalima kiumanan sa giyang kutuwa tuluti manibatang na Anthony Murad sa giyang kutamin yumanon siya kang butag bisa diyang kap sila muskano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك